Kolungdu bir otolu moyununa buup da kalbağının deydi. Eşteke berбейм, özümün de uşundu kımtını alıp kolungdu moyununa buup da kalbağının. Ve la tabsutha kullal basti, bir otolu kolungdu açık kılı uşuntip jayıp dağı jiberбегinin. Şariatımızda en köp targıp kılıngan nerse sadaka bergile deydi. Sadaka berseňer kapilet ölümden saktalasıňar deydi. Kapilet ölüm degen adam gütpögen жерden ölüp kalat. Misal üçün adam 70-80'e çıkkanda jakın kaldı dep tayarlanıp, kepin orop, osiyatlarını aytıp kalat da. Kapilet ölüm adam gütpögen жерden ölüp kalgan ölüm. Samolotda ölüp kalgan ölüm, Huda saktasın, jolda ölüp kalgan ölüm, paraxotda ölüp kalgan ölüm, aytar köp ölümдөр bolot. Sadaka muna oşol ölümdördün içinden jagımsız jaman ölümdön, kapilet ölümdön saktayt degen paygambarın hadisi var. Demek dayama sadaka verip жүрген adam jaman ahvalda ölbeyt. Ölümü jakşı ahvalda bolot. Sadaka balalardan kaytarat deydi paygambarыбыз. Sadaka bergen adam başına balaya gelbeyt, gele turgan bale oşol bergen sadakalar menen jok bolup ketet deydi paygambar aleyhissalam. Sadaka ömürlerdi uzartat deydi. Sadaka rızkına beker veret, bereke veret. Sadaka tuğanın ortasına ıntımak beret. Sadaka musulman momunların ortasında mahavat oygotot. Sadaka ömürdü uzartat. Demek sadaka en jakşı nerse. On kolun bergen sol kolun bilbey kalsın deydi. Birok Kur'an-ı Kerim'de dinimizdin ortaçulduq uşunçalık dengelde sadaka berip atkanda dağı ortaçuluk tıkarman deydi. Bergen sadakanın dünyanın barın berip koyup köçede жылаңaç kalbağının deydi. Je berбей koyup uşintip bardığın tamçılatıp aç göz bolup da kalbağın deydi. Kur'an-ı Kerim'de İsra suresinin 29. ayetinde aytat: وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. Kolungdu bir otolu moyununa buup da kalbağının deydi. Eşteke berбейм, özümün de uşundu kımtını alıp kolungdu moyununa buup da kalbağının. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ, bir otolu kolungdu açık kılı uşuntip jayıp dağı jiberбегinin. فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا, özün lanet aytıp, özün kargış aytıp ziyan tapkan avalda olturup kalbağının deydi. Demek uşul sadakanı berip atkanda dağı etiyet boluş gerek, ekonomdoş gerek, ortaçuluk karmanış gerek. Hazreti Umar Paygambarımız iş kılgıla, amal kılgıla targıp bergende daima birinci olamda amal kılıp barsa Abu Bakr ötüp ketken bolat ele. Orada tutkula dese Hazreti Umar bir ay orada tutup barsa Abu Bakr 2 ay tutup koygan bolat ele. Anan kündörün bir günde Paygambarımız zakat bergile dedi. Zakat bergile, sadaka bergile degende Hazreti Umar oylanıp oturup boldu. Şu bugün Hazreti Abu Bakr'dan ötömün dedi. Dep durup dünyasının ten jarını alıp gelip durup mına dep Paygambarımızga berse, Paygambarımız başı mında kalıp karasa Abu Bakr oturgan eken, Abu Bakr dünyasının barın götürüp gelip sadakaga berip koygan eken. Boldu. Ekinci men Abu Bakr menen ataаңdaşpayım dedi. Alar jakşam ataаңdaş bolot ele. Birok bul ayatga kanday tuura kelet. Hazreti Abu Bakr emne üçün dünyasının barın berip Hazreti Umar jarımın berdi. Azıda uşundaylarımız var bizde. Ne desen Hazreti Abu Bakr uşunday kıldı deydi, Umar uşunday kıldı deydi. Kur'an andan tıyıp atat bizge. Kanday kılabız desek, kimdin imanı Hazreti Abu Bakr'dikinday bolsa, Hazreti Umar'dikinday bolsa anda meyil al bere versin deydi. Paygambarlardan kiyinki en ulug adam Hazreti Abu Bakr. Eğer iman uşunday bolsa, kap oşonda berbegendanday bolboyt ele, mınday bolboyt ele dep nalыбай turgan, yakin bola turgan bolsan da meyli deydi. Birok aga jetpegендердиги жок deydi. Hazreti Umar'dın oğlu Abdullah ibn Umar ayalın süyöt ele. Anan kündördün bir günde Paygambarımız aytdı, Hazreti Umar aytdı, ayalına talak ber dedi.
Бербейм, атасы талак бердире албайт dedi. Дегенде бер талак dedi. Дегенде Hazreti Abdullah ibn Umar Peygamber Aleyhisselam'a барып айтты. Атам аялыма талак бер деп атат dedi. Шариат боюнча атасы талак бердире албайт келинине. Бирок Умар айткан болсо бер dedi. Анткени Hazreti Umar мулхам. Ага Аллахтан илхам келип турган адам эле. Ошон үчүн азыр кээ бир адамдар атасы талак бер десе берип коюшат, энеси талак берсе берип коет, бирок энеси бетин жуута татарат алганды билбейт. Hazreti Umar'da ата болсо талак бер десе бериш керек болот эле, бирок анда атанын өзү жок азыр. Демек аятка амал кылабыз. Анткени ыйманыбыз алсыздык кылып, ошо садаканы бербегенде мындай болбойт элек деп, үйүңүздөгү аялыңыз, кызыңыз, балаңыз, кошунаңыз барды кызуучу кылып, жаман акыбалда калып калбаш үчүн этиет болуңуз дейт. Аллах Таала Фуркан сүрөсүнүн 67-аятында ысырап кылбай садака кылгандарды мактап айтат. وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Ал адамдар кимдер? Нафака кылып, садака кылган учурда ысырап да кылбайт, анан пастик төмөндүк кылып бербей дагы койбойт дейт. Алар экөөнүн ортосундагы орточо адамдар дейт. Демек садака бербей, жакшылык кылбай, бирөөгө кайрымдуулук кылбай койгон адамдар булар өтө төмөн, өтө ыплас, өтө палит адамдардын катарына кошулат экен. Анткени садака биздин малыбызда бирөөнүн аманаты бар. Бирөөнүн аманатын бербесек, биз ошол ыпластыкка ошону менен жетип кала турган болуп калабыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: тахажжуд намаз окугула. Тахажжуд окуганын сообу андай, сообу мындай деп көп нерсе айтып берет. Бирок кимде ким тахажжуд намаз окуп атып чарчап калса, жатып уктасын дейт. Бир аял мачиттеги эки түркүгө жип байлап коюп, селкинчелектей кылып. Анан пайгамбар мачитке кирип: "Я, эмне жип байлап койдуңар?" десе, "Паланча деген аял киши бар, тахажжуд намазын окуйт, уйкусу келип кеткенде, ушул жиптерди моюндарын асып алат, жыгылып кетсем, жыгылып кетпейин деп, ошентип намаз окуйт" дегенде пайгамбар кайтарды. Жок. Кимде ким бир адам тахажжуд окуп атып, чарчап кыйналып кетсе, жатып уктасын, анткени денесинин да акысы бар онда.